Wanzani wa Kilemengu, assalamu alaikum. Wakati ndaunu ritamani rihadisi na shababi miongoni mwa mazababi wahilejera lahe hambu tena mazababi wa mbao zishilwao waharuma lejera lahe hambu hasotan harumu mji mtukufu wa Madinati Mitsuje rahareja njia haruma wa muswanifu rijohanza kwezi mtukufu ulaulie letengwe haruma dakika wanusu ili rinjie haruma Madam Timbi yeza sababisha rihadi sida sinawekozi. Watukufu, assalamu alaikum. Leo leo tikusudia njebanu njeni rongwe babi njipresente mupora abatpartin mjinatu misuje heli kao ndaporo njia mazeno ngoza aruzo sosio leo ndo hada njiao haukaya ala hakika journalisti msikitiho kao ngo mwinji halisi ulio husahula ulia letengwe ngarinjao haruma Madam Timbi ikao ilitamani wakati unu haruma ulemengu haswatan dilibara lahi Afrika haswatan deti ya Komoru ya tualite iliyo ndea bashari husiana na madhamana wa daula warumishi jana juzi hatalilu yekwezi dhamana madawe yebale suala la bashari na baadhi ya madhamana daula hujoli swarifu ana mnaje kwezi mtukufu journalisti ngaufikiria ma ya feri ya bashari irede haja mbaba mikro na ni mwana hahe ulaya ulawa haukaya mbaba hikima famani bongodo kami mbaziwanu mbaba hikima mikro aro haji ya rengwa hambakaya msirenge mikro paske ntina aminifu kaheli ya mikro nudahoni hunu ni heli ya mikro no mjomde hunu ni heli ya mikro ni nsia mahame kahajo mana hikma yonungo nziro akayi yonungo kawe mbaba wa hato aminifu na balade kinyume bala mikro da mana hikma hatafsira ukana manama jawhari yesa usoni sawanukana mikro wakati ya raja rengo nele jeshi mbaba almarhum hikima hamba unatirenge mikro kajajo subuti ya juruhu mwana hikima hata usila ukarango nzoni se ukana yemhuwa daula fahamatu rais ani nguniko madhamana konfiansi ukana kwa jajo subuti ke ulofanya mahadisi baina hauna bashari hauna mnaji ililo ni hasaraku namkaya kunguniko homa mdu yoko zingoni nam inde ilo zero uloni rais wa daula ha eshairubisha hahe no aminifu hahe ha amini wana wa Komoro wonti pia warumishi harume daula itutoka kama inu daula ya wangu pia hanu daula wangu washashi shahaina mrungu amini harumishi daula na bala wangu ala wambona mtume wa mnoso sibiri ilo nziro hakawa himi tayari humdedanai na dezengozi jiru za bashar ya ukaya bashar alhamu hakika Mwenyezi Mungu ezenongoza he za beti salama ndongoza he daula ezinongozi jilonda aminale ko wana hazo wasikali walio no wakaya wakahiruma waroha wao bashari za formation esi izoskitishao dezilio zino hakika Mwenyezi Mungu la ukaya engasi wa hindu hofungo na Israeli la Komoro hakika Israeli daula hafanya na digitalizai kai daraja hamguna mtume wala walo harume yezi ndo mtume yezi problem hizo mtume piaji la kulhali journalisti na bakesoliso ya rais wa daula ya change zenu ngozindi ngoi ya namuhe wandu wale wa retewa za kweli parce que diaspora ngona haki zilizo pia za mwa parce que hundi hata wala rumezi ndo harume rais wa daula yendo bana mina donation zao hapo wala wasio harume daula ikawa mbabi mtoka wanu kwa wasi masalani kwa watu harume daula hanga ngabanu gozijiru na masalani shawanu walio walwenjizi yede sikitishao mwana journalist walenjizi hata wenda zao wardi walio banu wailao hata mpaka daba hata na watuzia bwana rais mtukufu ni wanzao mguna wensi na muo utimizizo waandisa mwanza hero blamila shana wake solution harma wanu lelo ngarejeyu harma le suala hawe hadisi ya hikima na mikiro na mbaba hikima shalelo mikiro mdahulibwa naye haudziro ngujihundu haruma mihono ya hifabu
yeba lejaliko ikao lelo delivumulwao madhamana wa daula warumishi wa hazi za serikali ikao lelo wakaurenga kweli ndabu weziveshea legambe la bashari hata za sababisha za waswili za nyakati zinu yeba ujetamanu anduanu wende magobani haujutamanu anduanu wanduabali yeputu titi wendadu wa rohoma tonu. Mimi amina nungwe hararaloni nzima hararaloni yo ntafadhali raisi wa daula na serikali iliyo hapa ya amino ya hahe ya wanikao aminifu kanga kao wanikao aminifu ngawe kao wajito harmo aminifu shahararati ndio hararando da ya ulawa ya keka duka donese sabaki yule ndugu de hararaloni yo da ya ulawa yabo mwanama Jauhari ngamuhuma kinisho niombe ukana legambe la bashari kana ure nomba mndongozi toka yonti kana hwandhibulwa yesaika hatsona letengwe la huandu ikao hawahidi ya zemali nuandu ikao hawatomwa manani bashari ngujoremwa ni palwi hata atamani anusomaji hauvuzi omba bahanu yabu utsikane toromu shezu na kaza kenu ambie lelo yebe madhamana daula huko ngarishi yao ya ukabwata ngabo mabahapako wa daraja wa juu warumisha harumu daula ya fahamatu raisa za Uthman Banair walio harumu mjarada wa bashari yeba ujutamanu kana wende magobani haujutamanu kana watopu tuwa matoni. Mimi zinatujiviwa upande wa hangu tujutamani hamnyezi mgwe na mtume wanduanu warete wapia wani komorijuwe ukazinungo bashari ya kauzamba zinu haka unikiwa na warumishi walu harumu daula waluma enemi wa hemwa daula na balango harumu daula wanduanu ikawa hezo magobani gejo hamba zondabo wanduanu na unjili wa bazima watu wa Facebook urwani kando ina wei akazengo zinu gazipero sirini ani manama Jauhari mutamanukana wanduanu wadi watanganyie nele gambe la bashari wadu tusane matu angaliana haina mdu ya sheleye ani etubi uyu iwekezi umuhimu na soto wa Facebook wanduwa waonekada wanu wakaurenga ze siri za daula wezibeshia mdu hamando hii bahemdo mando hii ya donese makadima maziro akango joka ha mdu hamando baniso tipia eni mdu mafuraha yenda kututabezia zao mwana journalist kairi wanduanu wa benudwa waheziwa homa gobali pia shara wa filme waruonekando ina do indo hawa hamzina watu rezo sosio waruonekando watu watoze siri za daula wanintino ngunyangu mwana Jauhari ngabuze siri za daula lazima hu wewe dhamana ngazutambishao bali ngarjauharuma elefundo elabili bashari akakati hautua yesharafa shahem dadze mkomor ani ikaramba mdadze mkomor mdadze wa ile taifa hautua yesharafa shahem baba mkomor yabule mbaba wa ile taifa ani yemdu woko hakausafi yemzade mkomor hanamna ya uziro hakausafi yembaba mkomor hanamna ya uziro yeba ujutamani zifungoda zibi le gamelinu yare maso yo trashida nijibuyo wala yo mutosoma ukaya misilu bayo za mahakama risando mahakama lazima wewe mbaba mwana yeka watobu hamru hauzingara sheikoi hauremo moti haunjaza marahoni ngusafi eba mdu hamaduo hujomwisa na mnaje kama leo kai rais wa daula yo sawa lele jimbo la taifa ni babi ni juao ikamru haunele jimbo akati wali swali hina madabdala ikale jimbo la taifa ngalire mwao hata hina mdu ya bali ya kontikia ya likaza kwa ngoju yo johima le jimbo lihisa yo sawa ni rais wa daula na panuna mkela zibera rais wa daula wallahi ngenairumishi jarumensino fatuze mdu mshawa rais wa daula karba de mdu mshawa rais wa daula wodi rais wa daula kwa de mdu mshawa nielewa alafu wala kulli hali wanunga bandu zai hukunga dojo ya banu wabekati jao liko kwa parozi ona ewala lelu wajuha waonisa ukana bashari woi mtukufu bashari katina batabu wakati kao bashari akakati hautoze ti adabu yeba hujowambia hindi yesawa ime amakadodo maopoza walio Ulaya Faransa na walio hunu waonisa ukana tuo bashari katina toto hawakati kao bashari harenge mzaze wahenti hakajuma mtoza adabu ni mwanamshe mtukufu wahenti hakajuma watoza adabu wana ma journalist e kalma hiyo ngamhambio wanu mbili welewe
diaspora ilo Faransa wa pesha na fasha hii daula yonso na kangi muhimu haku rahana ndo walo harume daula wao warumishi yao wafanya uzini mwana majurnalist karazi bawe yo babioma tunambie welewe walo kula wambao wao maopozao ambao rezinye dona yao wala pizao hao wale yao wao maopozao mwana majurnalist shi hatwarisi ndao wao maopozao wao aliwo yo diaspora ilo maopoza kwani sisi ndo maopoza yo sisi ngabarongo na yinga bongo na yinga bongo yede heli sheilo nziro da wanu walo halmezi witila ngalaka yubo bo journalist yede lo nziro da wanu walo halmezi daula wao walao ngabo hala waroha ndo hama mnisofodo banu ndo manyasi kiki ha mananyasi kiki kuna uchuwa urume daula harma mami tsanu washio ije habasa zinzijiri wa mlengo da harma ya ambasadi ya Kenya wendo atefito bali bashari haratewa nezi inge ukabala wezi lazima ufungue ujoba hivi inga usilika wewe wakati waho kaja ufunga naye wakati waho ulobile zito le terror kiki nga usilika wewe bashari kaja hurungwa naye wakati wa bashari kaja kaya chana masala ni njaba akaitwa hawaka kafirini katika jibenwa akarima mandishi akarima tia akarima odio kaja kwa utulo masalani shenge weida dakao sikazi mjidia kwezi mwenyasi waziri mzamani yeli hada hata rira mwesinu de mduko wa dawanu wa ndo akarume serikali wala hata hapa hantu ngale wala watuparo kaya hata waluhunu wa dolireu akawala kwa twisa kwa watu hapo wale watu hamba yafiri yao shai hatori dawanu wa lwarmezi mwitirangaliza kweli yedi lunziro dawanu wa lwarmezi yujutazi fungonda zivi wanu halormezi lazima unge bidiu uonisema eba ujutazi fungonda zivi wanikiwa mimi jawhar wallahi billah tugesawa watorenga watilo magubani hatta daula yezinu myezingo wakati mwajo bakai hisa wakati hero bila mina ikane mwata hale watimizizo wandisa shamtoto hanza watofungwa batadar parce que wa ma violence watu waruharmesho na pasha yensi yosi haki ununganishiao bandu ya wangu wakaurenga mapumba ya mali witiaru envelope na mali izo mali za kidaula webeshia bashari ili wativu bashari yatiwavumbwe nai shawake juma ufede mwa daula eba wandu wa mada wao bora wasuliabo wafikiro namna jitena mimi mfikiro kandu manda wao ba mitijo hanza Mwenyezi Mungu na mtume kango harumai daula wangu habarzamba wangu harumishiwa daula habarzamba tukabidhi watu homa za posta zao pia wao wafanya hindu ambao bila generali na mdulu harumai daula isani wasisi wa pia bato daula yemeni odokoli parce que kawati uaminifu mwanama itilaki wakati lononu haruma ndo alo harumezi amunu kumfano mzima bache hautababa rumefije mwana mango to wale weche uka secrétaire de gouvernement wa daula adungana ne serikali haunda hewa eda huduma motoriza mamwe zameni sasa bangarojo wa wandu ngoja maprebo mzahita yabanga mwelo kanga wa ndo haruma daula azalia wa aba kwa president zamba amba romvoti rowatumvoti wa hahe yabanga duko romvoti rotumvoti ngoto ngo wandu rotumvoti wa hezi wa tama problem emdatuvuva tukatu haka takauhaza emdatuhimida haruma njema nana zembi ngutungu kanaanza huone bana rais ruhanzao eliwemba biyo emdatuhimida haruma njema nana bizaho gutojibwanizo angala mwenji wa motoriza juzi elewa kanga bandu ndo warenge mafu warenge shimbo watameze motori no tuminyelezi ya yudu bano wanzo welewe na misiru bati vela chiposi wale wenu nguna ubariki ujeba ntozi loroni yangu hamnyesi mna mtume parce que por he abantu ndatshatse shere onda pizza kama mingi ngamibano ulhadisi shana mkerazi rais wa daula ufanye bila dingo hii wa madesholo wa mazoposto zao batama militaire nous sommes militaires abiyo ngonziro waundi hama prebomanda mngoza bashari na hondo la pizza hakuwa ndo zidu ni military ndo desilo wa bizira mkuni na problem yabo kwezi bana rais kairi wandu hakika munguribe barilemewa bagabakati ko singa tutu haba sabatu njaba zori doniri tozo ngatu zoroni basho joma bikati problem
ulopizadi mwenza Mungu hamwiso zidakika rakanizo ziende na ukuba manyasi jawhari bala hamwiso nga mwenjezo mna message mtiti usiana mwanama Omar ikaungu jihundo ihula Faransa haonisa ukana warengo anvio special ikahenda rumeti ya Tanzania yende arenge bashari wakati kao bashari hapashia ya Tanzania rangu yuho Tanzania ujahunu moroni yabole sualalilo mwanama Omar ikawa hana wakati ngoniso kana warengo anvio speciali kama jarengo anvio speciali ne daula bashari hadungana nuwandu wa karumeti ya Tanzania usiku kauja na wadungu Tanzania hata mpaka daya hapo ngarjona natsene kema utiririza uhanze jalla waiza na uhambale suala la bashara la hakika wa Komori ngilo hama di hadisi ya hikima na mikiro na mbaba almarhum hikima shamgungu jomliba hauziro mikiro omala na junda o yesar latisia yitwamaya ya hatu bibi hikima rakaufikiri ngukomeya ya walie haruma ulemengu ya onishia rumalejera la ya mahame ya ledara haruma mjombeni mikiro hamdhulumu bahiyo di ajiri lelo wanrohazi wa sirkali mwanama jawhari ala hakika wanrohazi wa sirkali warendeha jele suala la mikiro na hikima wakati le jeshi la laya la jarma wamjombeni wendo mzingare mikiro mbaba almarhum hikima halili ya kiasi ya tumba mpaka ya ukana hikima kaya, mikiro kajajo subuti ya juruhu bibi hikima yeba kweli madhamana wadhukuru hao haruma le suala la bashar linu kalima ziro yeba kweli zinu kweli haurabu shagasina uthibitifu ya ukana zinu kweli na ufereshea hamwiso ye mudiru la amma wahile dahula ortese bwana Hablan Asumani ikao matangazo ya dawla ortese ye dunia kamili wadungao ana kwa ana worto tarambe 6/5 hata mpaka dayabo ngarjona na tena yeke mauti iririza ohanza hejalla waiza